الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، كيرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم के उम्मत के जुबान ने كيرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم के उम्मत के जुबान ने ये जुबान मिया तो ये हेर करमुदा हयात देतरेगा मिस्नाल बिंतो ये जुबान मिया तो मी दीनु का हिफाटागे कुरियति वट्टका थी बसे के करमुदा गोता देतरेगा मिस्नाल बिंतो आदे वरा बोल जिम्मा फुदिफा पे अलगोनमेन के बोलुका मी इस्लाम दीन के मी मतिवेरे हिदायत आदे एक उफुलुम के फोर खतिम के जिम्मा एलिफामियनी कीत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब बेकलम आदे बेकलम के फहम वडागे ने बेकदम ना फुरिहम को का अमानत कमा को फोर को देवी एक नतीजा को तो मियदा हिसाब आदे इस्लाम दीन अलगोनमेन के तेरे अलगोनमेन एक ही हिसाब तक का इस्लाम दीन फेतुरी आम वे ए हिदायत फेतुरीफा वाकमी अलगोन में मुत्तमा बिस्लामा सत्ता इस्लामी मुत्तमा अल्लाह हम्दो मी मुत्तमा का ये जुबान के देतो मादमा अलगोन में के दारिन निकुमे के मुत्तमा तेरे दायरो आदे एक ही दीन तक बोले दिवेहिन निस्बत का ऐसा पैपुड़े मुत्तविकुम का वाक अहमी रुस्नवा इस्लाम दीन का जुबान ना बड़ा खास समाज में दिफा करे अलगोन में गीत कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस तक में रुजुआन वाली की पे तो गीत नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत निस्बत बा जुबान ने इसनवा गीत कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान बांगवा करे इतन आयत तक जुबान के वाह आज नबी बेबे को नरबन विस्नाद मातो इब्राहिम अलैहि सलाम एकले इफाना बेहे को तुम अल अनबिया सूरत के वास्तवस बनाया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करो बाबा इब्राहिम अलैहि सलाम के वाह का बयान करो वाह तेरे एक कौम के भी बुड़ी कमा قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم तिमन्न में एमी बुन्ये आडो तिमन्न में आडोही में जुवान के एमी के नमकी इब्राहिम किया मी के बुदुत तलादी मिता फातर मी लफ्ज़ इब्न कथीर रहमहुल्लाह तफसीर का विदालवनी शाबन जुवान के दागुने बदाने में यूसुफ अलैहि सलाम के वाह के कलेफान तुपुल बेकले कुंगा वणी कलेफान है कुलमती हादिसा एक सब कलेफान ए वडागने मी आदे मिस्र इतन वाली जलत दांजे हुन फाहिश अमल कुलमती हिंदो एकमो तकवा मेरे दुरो है दिवी माई के नतीजा को तो जादू का ऐसा गहरा पुण्य जे होनो जुबान है ये को अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें खलीफाने देख के बेबी मतीवेरी नियमत ए फालुना बिस्नमा काफ बागा लमी हुंगा वाह का ये तो कुरान के तो मिसाल के बे बिफता कुर वक्त को तेरे के बयान को छे नुदे में आदे अस्हाब अल कहफ नुत कहफ बागा लमी हु अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान की के तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान कहफ सूरत का इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम ए जुबान तक के फित्यतुन आमनु इब्न कसीर ने आयत में तफसीर कुरान मिदालो ने जुबान तक के अल्लाह लोब यही का अल्लाह के दीन का बरकत है हिफात टागते भी वजिदनाहुम हुदा आदि की अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहम के एक हिदायत बहम इतुर को दे भी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अलकन में यही दमा एता हदीस तक के बोले जुबान ना बेहे आदे इसनाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बिदालवा हदीस बोले अरे कुरेगा मी आयत का वाह देखो नीमा अलगोन बदाल में इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बिदालवनी आदे मी रिवायत के इब्न अबी हातिम रिवायत इब्न कसीर मी रिवायत एकलेफान तफसील व बयान करवा है बिदालवनी की के तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबस नबीय को रुफन बे ए बेकल की जुबान कम गावा हाल में हुई
zuwane kam ga wa hal menui gale fani tani ma ba'atha Allah nabiyyan illa shabba ma ba'atha Allah nabiyyan illa shabba me isnad pargun me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale ek faanu ke hadith tak deyan me jehilani Allah subhanahu wa ta'ala ke nabi hadith upar Imam Bukhari riwayat karwa kani sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi habbayaka swarge ka Allah subhanahu wa ta'ala qiyametu ek birgodu ke maidanu ka mahshar ke maidanu ka hiyawa hikan debabe ila garshi ke ek tere pe ki sha ek epe ki kombeto shabun nasha fi ibadati Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya'luka bunu ga bude fawazwan algo misana Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum mi bebe kadun ebebe kan Umar ful Islam wadagan me Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Umar ful tiri sain hara ful itur wadagan gannawa Umar radhiyallahu anhu Umar ful hatawe sahara ful itur wadagan gannawa Uthman radhiyallahu anhu Umar ful tiri sain hara ful itur wadagan gannawa Ali radhiyallahu anhu Umar ful diha hara ful itur wadagan gannawa de misnawa adi den etab sahabe kun Usama bin Zaid albun misnanama ekale fan bodo lashkar ekke ade muslim ge lashkar ekke leader ekam guide ekam ga kandelpi telefon umar fun ashara harapre ina dos wada kana if kuge masala ga rasul sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha zine ga tuhmatu e gurawun masala ga rasul sallallahu alaihi wasallam mashwara hote usama bin zaid ge radhiyallahu anhu dalino ashara har biar ga zuwan nehetto algon nasut ka misna algon me zuwan ifada harudana peke gotugata mitini Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hayat algon jehnama kuda misale ade Umair bin Sa'ad kelefan hayat la misna Islam wadaganni dihin ahar we fake kelefan urfun giyado wada nukanwa Islam wadagati ege kuri ga kelefan mamma fula ki gawluwe mandi bappa fula ahar wada bappa ahar vecche bara kuda umruga epes mudale galadan miye ko senti den mamma kaani balaga gati al jullas kun suwed kiya mussandi bekalaka ummekas umuru fula diharuga Islam wadagan nawafi Islam wadagan deen lobe hunne le bodkamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga fahabluga epes namataka first ade lahu wadan korna mane ki e namaz barabar jamaat ga wadaganwa epes namaz first kurapa ade ki lahum wese namaz ga jamaat hadir wadan oganwa barabar faguta telefon umma fluga ఇప్పుడు గాని లోబి ఉతురి అరా ఏక సబో ఇంతిహాయ ఉఫావెలిక బిత్తరే గావని ఉతురి అరా హకీమెతో ఇహా తుత్తు కుచ్చకు దో ఏ హీనట్టకావా ఏ జోస్ బెసబో ఎఖని మా కని హర వడా గన్నవని బైఫర్ దుల్లా సాకిగా ఏ బప్ప దొం బప్పే మే బప్పద మగాం కహురి వర రంగలు అనానుంది దరిగే గొతుగా బొడకురి ఎహి తరికంది అజి పురాం ఏ ఉముర గడాගෙන యార్ వెఫెన్ను ముదియ కంతత సబో వకి బొడ దుల్లాస్ కేతుకాస్ గోప్ ఫెదగెన్ దియా Umaira Ummekas Rasul sallallahu alaihi wasallam hijra nuwana haru Rumin agurama kuruma Tabuk agurama yudan kul ehindo e bharat dur dature ehi muslimun nikamati hadgati ehi tag intiha beenu be ehembe ehi kama wale kun ashab bekano ehi tere wadaganam die bekanunge ek ade intihaya enes munafiqun shakku fadda muslimun balikan ma got balika shorane got baagda dak ebamin majlistaka kufur ge baagte stakam die ehnames muslimun bisnala e bhadagane qurban anghe bekam rasul sallallahu alaihi wasallam ariha badage ekamunuge gahanata baadu pafa jihad tayyar mattaka ane pa bekalo Abu Bakr Umar ade Uthman radhiyallahu anhu badage inhas dinar ranuge dinar devve Abdurrahman bin Auf wadaage duisatta ranuge foti devve ran foti devve vidana e ade Umair fen wadaage noni bekalaku ena e bekalaku avhar fulapang engula edu e thammati genes vikala ban khandiyek ganne mattaka angurame di mattaka eta ba angurame di ma huddanu di befa daane goten netke Rasul sallallahu alaihi wasallam huddanu depa ehembe ekalefano ade jullas ke mussandi thanos bekala ehembe avha wada gannawani e waran ummida akiga jullas ebbes ehi nudepi meha dasfim avhage khabar debba wada gatima jullas munani kike jullas munani ade e iman kam furigen wa suwana e iman ta kan hitere ga ashagen fawa suwana ya
tullas mibunani ade Muhammad sallallahu alaihi wasallam vidal vettaki in kana Muhammad sadiqan fima yaqul wa nahnu sharrun min al-hamir Muhammad sallallahu alaihi wasallam vidalwa ettaki tedukamuga Muhammad buna ettaki dawwa kora kamaki tedukam gawana mahar mennaki ei himaru nabres nuga meke kufur ge basida kafir vetti ehindo abaha kada gannawani rasul sallallahu alaihi wasallam e kuriga vidane timanne emme doba mihi kitiye timanne bappege maqam ka hure Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiwa mi bimmati ga tiyam kar poda doba mi hune tekam timanna han hure tekam gawana khiyanat teriwiye timanne nafsa timanne dimes gelle diye ekam timanna haqqu bas munafkam gawanama tiha doba mi he fadih piye ekam ko bunam ya Allah dandi buname timanna rasul sallallahu alaihi wasallam khabar devaname zuwane dunevi mudada ufataka gelligene nude e gellidane tibire nukane hakko maka deenatta ka hori ade wara ibretere hadisa gehne mes bagote malaka thane nude adives e hadisa tiya huri afum mes itura foifotu hoda badlawa harang ibretere hadisa ki den e hadisa ga wegen daga bisnaadba e kurimati awargada imtihan ege sawmes ke tere wada genne duwa ka Allah subhanahu wa taala algon menne ki sifada tere beekam ga lebebum وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.